tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa. Benvidos festeiros e festeiras, benvidos a todos. Hoxe estamos en Tállara, no concello de Lousame, onde este domingo se inician as festas en honor a San Roquiño. Nós imos conversar con feligreses a ver se nos poden contar un pouquiño a historia deste santo, mentras a sesión vermú que está a piques de empezar, vai dar obra aquí de Tania Beiras. Ni me lo podía imaginar. Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Moi ben, estamos con Antonio Castro, organizador das festas en honor a San Roquiño desde fai 31 anos, se non me equivoco. Sí, 31. 31 anos organizando isto. Sí, máis da mitad da vida. Teño 61. E que tal? Que nos poderías contar da romería de San Roquiño? Pode sempre, todos os anos, disfrutar, porque é pasalo ben. Son 12 días, ou 6 días, 2 orquestas, 6 comisións, que pasan 6 veces pola mesma porta, e de momento os veciños vanse comportando de maravilla. Bueno, hoxe dan inicio as festas, non? Estamos falando de que durante toda a semana vamos a ter festa. Sí, toda a semana. Todo. De momento vai seguir toda a semana. Sí, aquí, con os 6 días, se siguen sendo 6 días, nunca non baixa. Non baixa. No. Houve xente que morreu ou que, bueno, e xa teñen relevo para o sitio. Non é decir abandonamos e... Aquí mantense o relevo generacional, entonces, non? Sí, señor. E aquí sempre... sale un, pero xa entra outro. Entonces usted xa ten un heredero preparado. O neto. Vai ser o próximo organizador da festa de San Roquiño. No, mas ben será a filla, depois o neto. Porque a filla que agora que está máis implicada tamén xa se está implicando nesto, entón... Pero bueno, pero ainda vou a aguantar esta coupa a Juante. Vamos a aguantar, entonces, na festa. Eu hasta he de morir con as botas puestas, amigo. Entonces hoxe non fallas a verbena. Home, se fallo a verbena non é verbena. Pois queda dito, Antonio Castro, organizador da festa en honra a San Roquiño desde fai 31 anos. Moitas gracias, a disfrutar do día. Gracias.
disfrutando da festa do San Roquiño hoxe? Sí, chegamos ahora, estamos disfrutando ahora, sí, un pouquinho, sí, como a todos os anos. Imos esperar ahora que empece Tania Beira coa sesión Bermú, non? Para botarlle un baile. Bailinho, sí, hai máis un bermuíño tamén, Claro, eso non pode faltar. E que tal por aquí o señor? Tamén lle vai botar unha pieza? Home, eu sempre sou moi bailarín, gustame bailar. Pero se a señora ten que facer de comer para os invitados, xa non teña señora. Bueno, así queda tranquilo tamén, Claro. A mí esta festa, como somos daqui, justa nos vira a festa. E digo eu, daqui de San Roquiño poderían nos contar algo, porque eu de Santos a verdad que non sou, non teño conocimiento. Entonces, se me explicaran un pouquiño como San Roquiño, perdón. Home, esta é unha festa que é moi familiar toda. Entón, ten invitados, fillos, netos, de todo. E concurre moita xente, tamén moita de fora, que ven que lle gustan as festas, porque festas boas eran en todos os lados. Eso é verdade, pola pinta, aquí temos unha semana para diante de festa, non? Son 6 días de festa que hai que ter corpo para aguantar. Pois eu tamén vou ir tomar un vermú, co seu permiso. Bueno, que tal? Viñemos disfrutar da misa do San Roquiño. E viñemos, claro que sí, como todos os anos. Que son daqui, da terra? Bueno, eu nacín aquí, pero fun para Rianxo. Bueno, pero a terra tira, non? Hombre, claro, eso non se debe de olvidar nunca. Os orígenes de onde somos. Eso é verdad. E logo usted é de botiña de San Roquiño. Eu son de todos os santiños, son 6 dos 6. Dos 6. O sea que usted non falla ningún día esta semana. Bueno, ahora que estou jubilada, pois terei que acercarme aquí todos os que poida. Home, ahora hai tempo, ahora é cando toca pasear. Así é, hai que pasear todo o que se poida. Moi ben, pois estamos aquí con Silvia, tamén de Bota de San Roquiño, verdad? Sí, claro, todos os anos estamos aquí cos veciños e encantados de asistir á procesión, claro. Poderías nos contar un pouquiño da historia de San Roquiño? Porque eu teño dúdas, a verdad que non estou nada puesto no tema. Metinte nun compromiso. Eu para eso aquí o meu compañeiro José Antonio, que é o que controla toda a historia. Sí. E quen é José Antonio? Hola, José Antonio. Que tal? É que teño un problema, que eu estou buscando información de San Roquiño, pero a xente non me sabe explicar a historia de San Roquiño. Usted sabríame decir? Pois é un santo que celebran aquí na parroquia de Tállara durante fai moitísimos anos. Non sei dicir concretamente a data que se empezou a celebrar esta festa, pero moitos anos, eu xa teño uns poucos e non recordo cando empezou isto. Lévase celebrando todos o último domingo de setembro e así esperamos continuar durante moitos anos máis. Ben, pois casi sea. E vouche comentar, é que me chivou un paxariño antes de que San Roquiño era o santo protector da peste, se non me equivoco. Sí, é certo, é certo. É certo, tes datos que o contrastan? No, vimos a misa, o cura acaba de contar a historia toda e quedei tamén, a verdade é que me encantou oíla, eu non a sabía, a verdade, pero gustoume porque explicou unha hora o cura na misa e sí. Son devotos de San Roquiño? Pois sí, É que sí. somos da parroquia. Ai, son daqui, da parroquia. E máis mañán é o noso santo, o meu. O del. Vouno felicitar hoxe. O meu é jueves. O sea, nesta semana temos festa e celebración de dous santos. De moitos, de 6 santos. No, pero digo por ustedes. Ai, sí. É festa todos os días. Festa todos os días. Que santos temos esta semana? Pois mira, hoxe foi San Roque. Hoxe San Roquiño. Mañá o Loreto. Loreto, depois a Concepción. Despois San Miguel. Depois Ángel de la Guarda
e depois a Fátima. Fátima, o viernes. Pois xa o sabemos, temos a semana máis que entretenida aquí en Lousame. Completiña. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, sí, sí, sí. Señoras, señores, amigos y amigas, durante 10 segundos, levantando los brazos arriba, por favor. Brazos por encima de la cabeza, todo el público. Vamos, arriba y sobramos, venga. Y mandamos esto, mira, arriba, abajo, ostentro, malote, arriba y abajo, ostentro, adentro, y este aplauso que suene. Buenas, ¿qué tal, juventudes? Somos devotos entonces de San Roquiño. Sí, sí, sempre, somos fieles. Que sodes de aquí? Sí, somos aí do lado, entón tócanos. Conocedes a historia do santo? Sí, 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 o noso é o Anxo da Garda e entón é tradición. É tradición. Ti tamén de aquí, imagino? Sí, irmáns as dúas. Sodes irmáns? Sí. Sí, no, a verdade que no. Perdón. Ti tamén entonces eres fiel aquí a San Roquiño? Sí, vimos todos os anos desde que somos bebés, así que non faltamos. Entonces toda a semana ocupada? Sí, sin duda. Además, ahora que estamos fora, pues hacemos o esfuerzo de vir cando podemos, é genial. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Disfrutando do San Roquiño? Hombre, isto é verdadeiramente unha maravilla, pero saben de fai moitos anos. Entonces usted xa conoce a festa de Bello? Hombre, sí. Hombre, sí. Ojalá estuvera aquí Claudino da Mestra, que era un dos organizadores. Organizadores tremendos, además. Vale, nós estuvemos antes con Antonio tamén, que nos contou que leva 31 anos organizando estas festas. Sí, seguro, segurísimo. O sea, isto non é de onte pa hoxe. Non é de onte solo. E Claudino era dos satélites a morrer. Así sí, hombre, así sí. ¿Qué tal? Somos devotos de San Roquiño? Sí, sí. Ou de Tania? Eu son de Tállara, son de aquí, de San Roquiño. Aí é de aquí? Sí, sí. Conozo o santo de sobra? Sí, sí, no, eu quero moito este santo. Bueno, polo que eu sei hai ainda 5 santos máis durante a semana. Sí, cada día é un día do santo. Fátima, San Roque, José San Roque. E pois é toda a semana. O sea, temos toda a semana ocupada. Tendes que vir toda a semana, Toda a semana, pois que dedico toda a semana en Tállara. Toda a semana, sí, sí. Pero no se puede, cuántas veces he jurado alejarme de la cheve para este fin de semana. Yo no pensaba visitar, pero me entró una llamada, una que yo no esperaba, y eso me puso a pensar. Bueno, familia, ímonos tomar unha pausa. Sí, voume tomar un vermú mentre escoitamos a Tania. Non vos olvidedes que si queredes que vayamos a gravar a vosa verbena só tendes que chamar por teléfono ao 986 71 07 41 ou enviar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Vou polo vermú que se me escapa o día. Organiza Concello de Lousame. ¡Vámonos! ¡Vámonos, ven! Así fue que empezaron papá y mamá, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá, y ya estamos 14, no quieren más. Así se enamoraron papá y mamá, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá, y ya estamos 14, no quieren más. ¡Ay! Así fue que empezaron papá y mamá. Bueno, seguimos aquí en Tállara, nas festas de San Roquiño, con Tania Beiras disfrutando desta sesión vermú que é espectacular. Vamos a seguir falando con Romeros, a ver que nos conta.
A mí sí me gusta cantar. Bueno, que tal? Disfrutando da sesión Vermú? Sí, desde logo, moito. Moito? Sí, moito. Iso, desde aquí, da terra? Sí, dunha aldeiña que hai aí abaixo. Ti tamén, daqui da zona? No, yo soy de Madrid. De Madrid? De Madrid. E disfrutando del San Roquiño? Sí, sí. Tamén, xa. A primeira vez? A primeira vez. E tamén da familia. Pero hablas gallego? Sí. Bueno, entonces, digo que a festa non defrauda, unha semana por diante. Unha semana de luns de ahora, domingo, ata o venres. Madre mía, pois a pasalo ben. Non vos molesto máis, a seguir bailando. Gracias. Hola, que tal, que tal? Disfrutando da sesión Vermú? Sí, disfrutando un pouquiño. E aquí esta preciosidade? Tamén. Tamén disfrutando, vas botar un baile? Non sei. Vamos viendo, ¿verdad? Que so, desde aquí da zona? Sí, somos de aquí. Conocedores do San Roquiño. Sí, bastante sanos. Toda a vida. O sea, podes decir que son dos devotos oficiales. Sí. Muy bien, pues que siga así. Siempre, toda la vida. Toda la vida. A darlo todo. Perdón? A darlo todo. A darlo todo, eso que non quede en duda, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Devoto de San Roquiño o de Tania Beira? De San Roquiño de toda vida. De San Roquiño de toda vida, ¿qué eres de aquí? De Noia. Ah, bueno, cerca, ¿no? Sí. O sea, conoces o San Roquiño e todos os santos que temos esta semana. A familia da miña muller é daqui tamén, vimos a festa, sempre. Bueno, a xente dinos que esta é unha festa moi familiar, ti que opinas? Sí, veño co rapaz, ven o neno, a abuela, todos, primos, tíos, todos. Toda a familia. Moi ben, pois a seguir disfrutando da festa. Veña, graciñas. Bueno, estamos con un devoto de San Roquiño, ¿verdad? Aquí estamos, cumplindo con a tradición, sí. Ou eres máis devoto de Tania Beira? 50-50. 50-50. Motivos hai para vir á festa? Xa ves, non falta que che dixo. Pois non hai máis que decir, xa se ve o ambiente. Estás genial, tío, pero temos 7 días duros, 7 días que hai que preparar o corpo. Hai que preparar o corpo. Hoxe é o primeiro. Estou activando hoxe, é o primeiro. Hoxe é para ir collendo temperatura, entonces. E o día está, xa ves, está exquisito. Maravilla. Pois vamos a seguir conocendo por aquí un pouquiño aos romeros. Moitas gracias por atendernos. Bueno, eu non lle quería interrumpir o baile. Usted é devota de San Roquiño ou de Tania Beira? Eu son de San Roquiño e máis de Tania Beira. Os dous. Home, sin festa non hai San Roquiño. Mentindo que é de Boiro. Estáme chivando o home que é de Boiro. Eu son de Boiro. Pero bueno, é asido aquí. Pero é que ir á festa. É a primeira vez na miña vida que veña á festa a San Roquiño. É a primeira vez aquí? Pero seguro que non é a última. Espero que non. No, seguro que non. Espero que non. Baila con su estilo, como un figurín. Por eso es que yo digo que la gente tiene swing. Y tiene swing, y baila swing, y goza swing. Qué rico swing, y tiene swing, y baila swing, y goza swing. Qué rico swing, swing, swing. Creo que estamos hoxe bailando, pero de verdade, ademais. Aquí hai que darlo todo. Hai que darlo todo. Que son daqui da zona? De Boiro. De Boiro. Bueno, cerquiña, non? Eu son daqui, pero estou boa casada. Pero nací nesta parroquia. Entonces conoce ben a festa. Sí, toda. Bailei moito aquí. Había un parque da orquesta que ahora quitaron. Bueno, palco non va a faltar. Palco non va a faltar. He bailado na punta da miña vida. Pois a bailar, a seguir bailando. Podían avisar de que viñades aquí a gravarnos, porque tienen unhas fogueras que, por favor, A ver, non me deixedes quedar mal, estades aí que me falta un cacho por cubrir, me cago na mar, veña, pasade po medio. Que non ves que non entrades aí?
Estamos preparados? Estamos preparados? Ahora tedes que afinar ben, que isto non é en directo, pero a voz é en directo, non imos grabados, Os músicos témonos detrás do escenario, que non nos collían dentro, vale? Veña, vamos alá. E se canta así, Leo Ronda. ¡Cantamos! Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¿Cómo? Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Oye, aplauso fuerte, cumplístedes, aplauso fuerte. Moitísimas gracias. Aplauso fuerte para os compañeros do canal Rías Baixas. Bueno, estamos aquí con Miriam e Chiña, que están disfrutando aquí de Tania Beiras a tope. A tope. O primeiro día de 5, que son? Son 5, non? O que? Son 5 días, non? Sí, estamos aquí, que chegamos, non había onde aparcar. Está unha maravilla. Acompáñanos o tempo depois de moitos anos. Aquí con Tania Beiras, sempre é un placer. Sempre é un placer. Que sodes, daqui da zona? Sí, de Noia, eu son de Noia. De Portosín. Pero bueno, conocedes a San Roquiño. Sí, claro, de toda a vida, de toda a vida. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Bueno, estamos aquí con un relevo generacional, neto e abuela, ¿no? Sí. Que sodes, daqui da terra? Sí, de aí de Morrasín. Bueno, entonces conocemos o San Roquiño, ¿no? Sí. O meu marido é daqui. Entonces esta semana temos a agenda ocupada. Sí, esta semana festa, toda a semana. E aquí o chaval vai vir a festa toda a semana. É logo, hai que vir toda a semana. Sí, mira que é demasiado guapo para deixalo ceibo. Mira cómo baila San Roquiño. Bailamos cumbia San Roquiño, vámonos. Y la vueltecita. Si sigue, cocina, que te puede importar. Y en lo nuestro pasó, me rompiste el corazón y no volveré. Ya no volveré contigo. Ya no. Diviértete, emborráchate, eso sí que lo dejé. Tienes tanto que aprender, como nada que quieras aprender. Si tú no entiendes nada de nada, dime lo que hablamos. Fue difícil entender que ya no me querías. Qué gran error haberme entregado tanto a ti. Fui cayendo poco a poco en tus crueles mentiras. Pero ya no, sé que tú no me querías. Y las palmas arriba. Que tal, caballero? Moi ben. Aquí disfrutando da festa. Sí, hai que disfrutar un pouco. Hai que disfrutar un pouco, verdad? Sí. Bueno, somos de Noia. De Noia. Pero bueno, a festa é conocedora. Sí. É aquí ao lado, Noia, Non hai problema. Comer e beber e festa non hai outra cousa. Pois todo queda dito, comer, beber e festa. No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. ¿Qué? ¡Más fuerte! Ven. No vuelvas más aquí, nunca más. Hoy tiene dueña mi corazón. No creo más en tu falso amor. ¿Qué? ¡Más fuerte! Ven. No vuelvas más aquí, nunca más.
Nos hasta aquí chegamos hoxe, aquí en Lousame, nas festas de San Roquiño. Non vos olvidedes que se queredes que vayamos a gravar o vosso evento, só dos tendes que convidar 986 71 0741 ou un correo a defestafesta@canalriasbaixas.com. Nos imos seguir disfrutando desta sesión vermú porque non defrauda. En San Roquiño, en Lousame. Levantamos las manos arriba San Roquiño. Tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa.